Il-ġimgħa filgħaxija il-kulur aħdar u isfar infirex fit-toroq tal-Belt Valletta. Il-komunità Brażiljana f'pajjiżna inġabret fil-Belt Kapitali biex timmanifesta favur il-protesti li qed isiru bħalissa fil-Brażil. Matul il-ġimgħa l-oħra f'Rio de Janeiro mijiet ta' nies ħarġu jipprotestaw kontra l-prezz tal-għoli tal-biljetti ta' trasport pubbliku. Il-protesti tferxu madwar il-pajjiż u l-għan ewlieni wara dan kollu ma baqgħetx iż-żieda fil-prezzijiet tal-biljetti tat trasport pubbliku, iżda wkoll kontra l-użu ħażin tal-fondi pubbliċi tal-pajjiż u l-korruzzjoni politika. Intant fil-manifestazzjoni li ġiet organizzata f'pajjiżna kien hemm preżenti Brażiljani li xi wħud minnhom għandhom rabathom jgħixu fejn qed isiru dawn il-protesti. Basically they are very scared because the population is in the streets protesting. But unfortunately, there are a lot of people that are not intent to help these manifestants at the moment. They are integrated in this movement and in this manifest exactly only to create problems, to bother and generate conflicts. It's not. We are support Brazil now because in our country in this moment have a big revolution. It's not because the price of transport public, it's because everything. We want healthy, we want dignity, we want education. It's because this. Id-dimostranti fil-Brażil qed jisħqu li minflok il-fondi tal-pajjiż jintużaw għat-tazza tad-dinja tal-futbol is-sena d-dieħla, iridu li dawn jintużaw għal aktar investiment fl-edukazzjoni u l-isptarijiet. I want more education. I don't want more corruption in my country. I don't want the World Cup in my country. I want more health, I want more security, and I want more education now. Id-dimostrazzjoni fil-belt bdiet minn quddiem il-bini tal-Parlament il-ġdid tul Triq ir-Repubblika.